me kwafa no man ba gu na $2 ni so a ana say me kwafa na yen so a me kwafa ba na so a me so ana say me yen dey me so this me ton ko pin kama e ba du me sika ma ton na $2 asan kwasoro no anka na me no ma ye pe for a dini say and one so TVGH I didn't say so TVGH. I was so young subscribe to non subscribe non like no comment no share the amount for so be a day. I share I am also kwa last kana majima kunya and then me gina ho and dem antrance I na metina me gina ho say you know yeah me gina ho no obi ka se ne ye kwa fan na de ye ko eye aban aso ye kakra and ya tiesim eye petrol sem ne ma ekoso aban se dollar ya teso ba dia se be onso e dey watetene maso enti Ghana fo bi biara entete maso amebinum so monteso enti ne GPRT fo so mpanifo atenase aye nhyehyeye de ama trotro drivers taxi drivers obi bia otwika ashankade bia o Ghana bia no omo ayehye mra de mo se enne anadwu betufo kro ko be hye ase yedwuma wotwi trotro wo wa no so ye hwan krampa teso 15% eni ate free so teso mo amai ma dwe se mo de mo nteso na mo de aso odin ho na omu se ne yense beye ne yemu se ne mo nteso dollar na te watie ba bedu esi ai 11.05 say mo de na no mini pa bi no obo mpa ye se dollar nkosoro dollar nwane yu dollar nkosoro afi ne matena se na mentena afi ne matena se nti abusuafo GPRT from penifo dia tudwa se efiti enne na detofo kura kokon omo mpese lorry fare sama na woso na rin na omo ate 15% omo to mu nkofo agum wa ebe hu se wo wateka mu price a woje hon wante so na woje the same price a ni arepo afa car number ye nche wo ni afa car number ni ne car number car wura na dili na driver ni wo hon ne wo ma ke station master ni wo dili na sa chine be cho ni achewo afeni yenya sebe pedosa president wo bu oman no afeni hu so oman no yenya opi onipa bi a wodwene otemamufuo ho wodwene ye nyina ye ho nye pesa minkum nya de no mo ye anye omo nko ebi na obi hye dem a wosu ye pe na kire na osu no se ade ono nko na Ghana ye de wo ye de be chewo wo ye den obeso awo enti busuafo min kasakase yenkoni nkotie GPRT fo mpanimfo ensem dia to Ghana fo nyina anim efiti nyame ya adom na ekoi an lorry fare center ashantade bia na yate so ashan bia ye adwuma na wonam kwa so nko na wo ye adwuma fo nipa nko de yate so 15% to bia mfa hye o ba yate so enya ntokwa wo de mono o ye mistake ya trotro mate fo no mo ya kromfo titru sam area bi sa check side ho for no mo nyenyenyenyenyenyenye ahani helfa ya ebejo 5 cities akromfo fa musala muso o man nye mo kan obi no man nye mo jam suba bi sa sika na wuji ni pan se na obenya di afi wodi na how many years wodi na fi bo da adwemfi wo Ghana fo ni bitrim adwemfi ni adwom boni guta Ghana fo ni bia yenwene o man no ye nwetimamufo ho tritam bia ne pro no ye sumpro no ye bre na Ghana ye haw na ye Ghana mpanimfo ye se mpanimfo ye atoma ne ye haw man no ye temamufo na ye haw man ye obi bia njenzu mfa nsha mpanimfo ye se no se ye ne meyi a ye bibia be ye amaye se ye tete so yi edwadifo ma te wo so mo nte so no motogu wo na sa dollar ne wo soro nto mo nte so na nte so kina onwa adwen ekuta edwadifo ma no wo mo so kan obi ne mani mabo eye din wo kan obi na ma Ghana aye din senko mu nyina ni mo ye wate so anka man mu nyina bejo wo ka obanyi obi be ti wo nkoso we be hwe nkwase asem de ama wo ka se wo de won toni man bunye bi senti mo te so a Ghana be ye amaye ye sete so na wate so we ne ya na me peso ja aban no no abobo no asesa ne ma no de ko de mo pe no ibi na zuba eye no kumase no oso no nka so oba na obabu no afa ne ma no de ko samon ti ase a mun ya na mbo ye bia entabusu yenkone nkotie GPRT company for ne ba e to asera mama omuhwe fanwo ene yesidi no a de ekono lord fe no yente so yeso yaji omudi na yedi omu ay leaders as a national executive omo se wochina memene GPRT ni biara obi a wusika bi Ghana ha yente ya lord fe no so nchichemu dunu 50%
Timi ni mpanimfo ahia pa ho ntoma igina national fo anamu ka che branches nyina se ya me yadom wo kina na 12 crop obi amomodin se the lord fair no obete so na mpanimfo so ahihye tro taxi highway fo nyina ade kama nti ye de bemamo na mo de akoka kire mo drivers fo na obi ade emna na aye adwuma enam se edumbe bi na ye ho kire ya ye mpanimfo no a na sinkonwa eto lord fair mu nti ene akoba se omo ase niema ekokoko no odehia anko a akwere yense spare parts yente so ye ya inimpa inji waye ties dvr insurance na so mo nimpanifo atrase ukkoka spare parts odi niema fitama ba kuma se ofaka aduane fo se onfaka aburofo bibia so onfaka ene ye adaba fo amode hye no idi ka ate ye lord face ye tisi wi omo so be den omo so betiso so mo ante so a yibewu next step a ye befa etine me mpanimfo original vice fair trustee ene ye catchfo ene me branch mpanimfo a e wa santima nyina hye mo se wo kina obi amfa new price no enye adwu ma ogare for call stations chemu mienu yes sir na bi nro matare no yes sir no mo ni chemu phone emfra yes sir de wanfa emnana nya adwuma no yes sir enye ntokwa yes sir train station no di ene cars no na fabrei yes sir ye na yesi ye twili bakura so yes sir nti efichina memene edie ebe kokobo saa Monday juada na mbo chance yeti muagu the whole Ghana every here call Western region, Central region, Greater Accra region, Volta region, Eastern region, Blue East, Blue region, Ahafo region, Upper West, Upper East, Savannah, North, Western North. The biara 15 regions na kan nyina ni Asante region. Edi nzawoso obi aso be yebi. Nti bisremu. Monhwe na mra national for the aba no. Yeni super pepe. Bedase. Enya GPRT fo nko na ekoye san hihye wi. Yene transport ekuku nketua nyina ne. Ekotena ase. Nti omu nyina aso de be yadwuma. Nimuna wo kan wafo ne short fo. Wafo ne ya bankers. Ye de private Ghana private road transport union de be adwuma. Edu obi a wonfa yadwuma ya bankers. Ono wonhye ku obi amu. Wa cars no. A omo beje buo no omo sei omo ntiso no. Aban kwa na otumi se ono omudi nti omo hye ku obi amu di a ho de agya ma aban ho de agya ma aban sa aban nim se obi di emra hye ne nsem a onu de se woye menim mpanifo ehyi ha no yem ya police fo ebi wuro matare e de omo afreso e passe yani se hye bi anfa ye adwuma no wo nte se etwe na so ya fre boko wa ha e de mredi no na de o hye you know be asking there. Enti abusuafo edini esenso TV sem dika kan subscribe since and like na comment. Na share for ma hofro so nya biye den. Enhwe. Ai mo so fukọ Alaska. Say ko tie GPR so fun ben vote nsem kan. Yesa so ko akotie eye maamefo binum ye interview nkofo binum wo ka mu ebusebusa omo se yatete so yae den nyina no yekobusa omo ba ensem bi omo so yitu dwa efa eye kan center de yete so no yenko tie mesisi ye. Me hu se aya depa ebe boa ye nyina iti se omutimi teso a ebe boa be ma akontuo asem abafom nti ade aya depa ye bompa ye se emra musa ezi omo ne omo teso amaya na omo te ne ma na so amaya dia na ya ye firi so ati ase ene ma na ya nteso a kes ga na omo teso a ye ye nti ese omo te ne ma na so na kes ga na so akofom ne so ye nwa hehan ana dia me ka me boa jadi for yan teso na driver for so teso ye ye to man saka ska mo se pa na enye kwa ni nyina aye nti omo teso be boa ye ma me ko se na ofe me ko se ga science simoda me kwa fa no ma na bagua na $2 ni so a ana se me kwa fa na yenti so a me kwa fa ba na yenti so a me yenti so ana se me yende niti so this me ton ko pin kama eba du me musika ma ton na $2 asan kwasoro no anka na me no ma yepe me ti so amaboka na ti so so me kwa fa so me de ba me ti bere kwa fom se be ya obi a ye fo obi a se be ya obi a ba ye den obetima to bie se be ya setene no ma ye den na ye su no obi a ba ye den obetima ukuta we ko obetima da ye den ato ade ba din kire no ti saka ska na ye ti so emwa aboa kas kan na aboa na kaskan kwa entimi yeso moteso so
so feel baby ba obi tumi ko keto so me ko ganso wodu ganso so me ko atimeti wodu atimeti me ko nso akọ ho nso wode gi prensa abere tomati so mani yi kane no ufo baka ba ko do kutesika utumi ko si baby o so usi wow utumi ko si baby o so usi beze se so furka miensa ansan wodu baby o so yere do nso first yen sa na ye de ati to ho so mo fi ono mo kan wasam na enye But on this and out for the how we call was President Mahama, yeah, Mamma, Finance Minister, yeah, Mamma. I near Rollins stand there was your use testimony at Yesim. I attack force no was so mutisima, and was so mutisim near Shaggy the Fono, Sawamunua, almost sorry MPP Pioton, almost in charge of Bonnequan womb Timono, near force of no matter near my bosso, because Omuntimi enjoy MIS Yemre. Tama na moto to near my boom 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 boom, na mo train. Moon train even a week in po, what to a dear woman, a dear, and when you made any atum was out tomb. O tum omo to near boom 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 boom. O koto oil, o koto dear. And near man quite yan Wagana, Hakana was here, Sanya mana, Unilever, no money I done near mana was here, and no dear was a quabiaso. Yes, so a mama warm tesso. And then Maka Cassia back when I've been 24. And I'm 24 and 25. I was say a tesso, near mana, Yawagana, was say a tesso, never a chi. I bet Famaka 4 cities, and they are caught 10 cities, 11 cities. I found Maka cities, and they are caught 25 Ghana cities. And then the audacity, said Dr. Bomyafi said, oh, opposition, oh, moral rights, so a lecture Ghana for about the economy. Dr. Baumia, you should be the last person, the least, and the Ghana economy here, Kasa, Dr. Baumia can be, because Dr. Baumia is the Jeffo. Dr. Baumia Ghana Brosam, or a Ghana Busiefo, won't sue me. Abusia samotense wo so kan samotense mo na mo kan ye no ya enti ye nyina ye ba ko pe sebe ya mo aban na aban na ye ye ne be sa aka Ghana fo ye ne ankasa ye ni suban pa Ghana pesi ye ni suban ye timamfo ni wicked boni ni adwen fiu ye trim enko so no mfiri ba enna ho se no akomokoda ho boni ni doso wo kan obanyu bi be so no be kan kwase asema kire wo aban ni sese na tie ye se ni wa ye na ho ato enko ho se me enko ho enna ho se me na ho wo de enko ho se mafiri ho aba ene ni ye bra o man ni mu yenya hoto no bre na me bebre bo so bre bi enti ye sete so no wate so wakofa ne ma begu wakofa ne ma begu no se bi dollar ye nte so maaye transport na wo de wo bus se ne nte so ma ho te so aso de me nte so saa na ayija Toronto mu pen so mo ji anwa egu dem saa boni dwadifo ma di anwa gu dem to bi 1000 Ghana cedi that covenant na ba mu di abro saa bu di abro bi kamo na de so mo nte so ye be hwe Ghana apia no mu yini mu ga mu pa yeso ye ba be se be chezuba ye ba ne ye hwe ne abobbo ne ko enti abusia ye de ye kan afam de Ghana ye ma ye ese so a ese ma ye nyina temfo ne yetimu enti me nyini ma Ghana nye yie me fe bia emblemu aban enya aban ko ne be so nsa koto du dwan ma wo but bibia ni ani aban no bibia ni ani asa ye omutwa mu 105k na backbo otu ye ne otumfo enkasa nkyira aban otumfo oje tax ma otumfo muji tax ma otumfo muji dis claim force come no command me force come no be otumfo nti ya munyi mpanimfo ni dimfiri o man ne nsemu kura timamfo na moto mo na mo hwe na mo takre mo ne mayie na ade ne ba bi edi to be frato mo mfa nto na frato fom ye ni yi a ebeboa ye ne atimamfo no am ye ho eden atoye si anye ni yesu a enye yi ma ye da obere na emusa ne bebre wate nti ba akofo nsa wude nsa mienu nyina fun didi a sabe odi na obenya firi mu fam se ba ko didi yese prai wi ba ko buka mu ma emu mu yenki hu mu ne enye o my Ghana ye ma ye nyina abusua edi ne so TV GH medi mbusia mi am di dwumadi hu chan frame Kwaku Alaska medi mbusia da sene e be sa to amoso pia. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.